Бу 9 жылга отон ол мэрияга бербит топутнан санкционированный митинг болар. Мэрияга бербит топутнан тема битнан оттон ол конституция 9 статьятын бастапкы чагынан ол народ ба тогын айылга онна сирбая нарукка туалыктак нарукка үлелектактен отойти хоконнан сидет немет ол митинг битин оңоран эребит. Беги хоконнан эрелитебит туктаганы ол була суулары канныгаре туга деструктивный экстремистский туктары провокацияның тахарар сылбыт соруппут сок олок хоконнан онна хоконнан үлебит онны парга.